The Voice of the People's Party (VPP) and the Regional Democratic Alliance (RDA), a coalition between the United Democratic Party (UDP) and the Hill States People's Democratic Party (HSPDP), yesterday held a public campaign at Mawlangsu in the Ramrai Jerngam Assembly constituency of the West Khasi Hills district. During the campaign, VPP President Arden Miller Basayomat emphasized on the VPP's ideology and aspirations for a clean and corruption-free state. RDA candidate for the Shillong parliamentary seat, Robert June Karjarin, along with UDP President Metba Lingdo and HSPDP Chief KP Pangyang, sought public support, promising to be a strong voice for the people of Khasi Jaintia and address their pending issues. Kejut parti kepada nikmat yang kesir yang kejingan menurut kejopi. Nyien lamenta berniada yang hari berkajak menurut jeni. Nyien lamenta berniada berpendek pensa yang kisnap ke bakarpan kejeni. Nyien menurut lamenta berkentu yang hari berkajak menurut jeni. Hakilan barok. Lek hakilan kisah kejopi pensyang larin berkat bah. Bagaimana pilih perihap yang kei kimat kijura kita nak kenal kejeni. Iterlah kemat jopi. Sobhajit yang ni nak kebah. Itu padam dan persak yang hakadur juga bom. Police have detained 3